Ashamaa kabajamtootaa fi jaalatamtootatti guyyaa harka fuune siniin jedha jirra jirtu baga jiraatanii har'a nama afaan arabii biyya biraa kan ta'e qabadhe isinii dhiyaadhee hin jira kun waan isheen afaan kee gab godhii hin nyaatin jennaanii nyaadhu malee naan jettee jirti jechuudha. Innaa kanaafuu nyaachaa jirti maasiniin jechuu barbaade tananii gaafiif deebii wal gaafachuudhaaf jechuudha. Erga dhuftee waggaa lama fixuudhaaf xiqquma taate jechuudha. Shaaretineen kan jedhamu ji'a 2026 ji'a lammataa keessa jechuudha kan ishiin kontiraata waggaa lama fixattu hanganattu baay'ee dadhabdee jirti jechuudha. Dhugaa waaqa dubbachuudhaaf baay'ee dadhabdee jirti. Hidimeedhaan illee nama guddoodha jechuudha. Osoo akka biyya keenyaati namni takkitti biyya keessaa hin ba'u jechuudha. Hidimee kana baate ani namni biyya keenya keessaa baanatiin fakkaatu. Hidimeen ishee amma yeroo akka tilaatanii nama xiqqoo isinitti hin fakkaatina. Hidimeen ishee waggaa 46 olidha jechuudha. Ergaa innaa dhufteeyyuu 45 dhufte bara namuu waggaa lama fixxeetti jechuudha. Hidimee waggaa lamaan irratti dabalummoo ilaala. Hidimee xiqqaamti isiniin jechuutin barbaada. Innaa kanaafuu akka kan keenyaatti hidimeen keenya osoo waggaa 20 hin gayin anama fakkeenya osoo hidimeen keenya waggaa 20 hin gayin waggaa 26 moo 27 dheetanan paaspoortii baafadhe jechuudha. Garuu hidimeen kiyya nama waggaa 18 nama waggaa 17 keessan ture jechuudha. 17 fi 18 nama seenuuf ka'edha. Yeroo sana waggaa 26 dheetaniin paaspoortii kiyya baafadhe jechuudha. Maaliif namni waggaa 25 26 olii yoo ta'e malee hin deemamu jedhamee paaspoortiin 2002 keessa 2003 keessa kana keessa akkas gaafataa turanii waraqaa didatii nu gaafataa hin jiran jechuudha. Innaa kanin immoo dhufee fi uffata keenyallee hin jijjiirranne uffata hojiitiin gola madaamii keessa jirra jechuudha. Madaamiin ishii tasaafartee ani ishii wajjiniin jechuudha gananii karaa manaa dhufee dura na bira turte ture. Kutaa mana nuti turre mana biraadha. Mana nuti jirru immoo mana ishiin hojjetaa turtedha. Mana hojjetaa ture immoo hin dhufne asirra jechuudha. Sababa nuti dhufneefis immoo maashinii uffata miicuuf nu jalaa tabalaasha'ee jira jechuudha. Uffatichi waan nu jala maashinii waan nu jalaa tabalaasha'eef erga guyyaa 3-4 maashiniin namoonni maashinii kana sirreessan nu dhufuu didanii uffanni manatti nu baay'annaan gara mana isaaniitti uffata miicuu dhufnee siniin jedha. Innaa kanaafuu amma qoommiidhaan jirra kubaa keenya jirra. Ishiinis madaamin ishii tasaafartee Ameerikaa tasaafartee jirti. Kan kollee madaamin kiyya Ameerikaa tasaafartee jirti. Niitii ilmaa fi ilmatu duruu mana keessa jiru. Madaami lamaan jechuudhaan kan mana tokko keessa hojjedhu dhugaa dubbachuudhaa fi madaami kiyya ishiin sirrii nama guddoodha jechuun haadha namicha amma biratti hafeedha jechuudha. Otoo ani madaamiidhuma kiyya biran dalaga ta'ee abbaasaa fi haadha bira son dalaga ta'ee dirqama jechuudha. Addisa Ameerikaa wajjiniin hin deeman ture. Amma immoo Ameerikaa akka hin deemne ilmi isaanii kun ijoollee lama qaba. Ijoollee lama sin jedha ijoollee 4 qaba. Ijoollee arfan kana immoo fuudhanii tasaafaruu fi biyya Imaaraatii keessattuu jiraachuun akka itti ulfaatee jira jechuudha. Akkam itti ulfaatee jira. Haati manaa hojii hin qabdu, inni hojii hin qabu. Amma ta'e kaambaanii takka qaba. Kaambaanii sana malee firii birrii alaa argatan hin qabanii gargaarsa namaatiin jechuudha kan isaan jiraatanii. Kanaaf akka Ameerikaa hin deemne birrii dhabanii jechuudha kan isaan hafanii. Erga isaan hafanii hiyyummaan abbaa tokko anaanillee nagagga'eetu jira siniin jedha. Maaliif immoo si bira ga'ee እንዴት ነው ካንቺ ጋር የሰው ደህንነት አንቺ ጋር እየደረሰው ለምንድን ነው ብላችሁ የምትጠይቁኝ ሰዎች ትኖራላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን የነሱ ልጅ አሁን ቤት ውስጥ እየቀረው ሀብታም ብኖር ኖሮ ራሱን ችሎ የምኖር ልጆቹና ሚስቱ ሁሉ ነገር ተቻችሎ የምኖር ከሆነ ማለት ነው እኔ ከነሱ ጋር አሜሪካ ላይ ሄድ ነበር ማለት ነው።
እና እሱ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አንዳንድ ጊዜ ቤት ውስጥ እቃ መግዛት ብር የሚያጥበት መንገድ አለ ማለት ነው። ለምን እነሱም እንደኛ አገሩ አይደለም ፍልስጤን ስለሆነ እነሱም ተሰዶ ነው ማለት ነው እዚህ አገር የሚኖሩት ማለት ነው። እንደኛ ተሰዶ ነው የሚኖሩት። ስለዚህ መሄድ አልቻለም ማለት ነው። ለምን ይሄ አራቱ ልጆች ይዞ ከሚስቱ ጋር 6 ሰው ይሆናሉ። በቃ ኑሮ ከወደድበት መሄድ አይቻልም ማለት ነው። ለምን ኑሮሽን ካሸነፍት በስተቀር ነው አሸንፈሽ ብትኖር በስተቀር ወደ ሌላ አገር ምንድነው ብትሳፈር የምትችለው ብር ትርፍ መኖር ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር መኖር አቅቶታል። እዚህ ጋር አንዳንድ ነገር ቤት ውስጥ መግዛት አንዳንድ ጊዜ ብር እየጠፋበት ልጆቹ ምን እንደሚበሉበት ስለማያጡበት ስለዚህ መሄድ ቀርቶሃል ማለት ነው። እኔ ደግሞ የነሱ ደህንነት እነሱ ሀብታም ብኖር ኖሮ እኔ አሁን አሜሪካ ነኝ ማለት ነው። ይሄ 2025 አሜሪካ ሊገባ አስብ ነበረና የኔ መዳምና የኔ ሰውዬው ደግሞ ማለት ነው አሁን ልጁና ሚስቱ ልጆቹ ቤት ውስጥ ስላሉት እነሱ ትተን አንድም እነሱ ብቻቸውን ትተን አንድም አንቺ ከነሱ ጋር መቀራት አለብሽ። እነሱ ከመጡ ትመጫለሽ። እነሱ ባልመጡ ከሆነ ደግሞ እኛ ምንም ማድረግ አንችልም። አንቺ በቃ ከነሱ ጋር ትቀራለሽ ብሎ አስቀሩኝ። እናቴ ሞት በጣም ነው የተናደድኩት ማለት ነው። በጣም ነው ተሰማኝ ማለት ነው። ለምን እኔ በጣም ጎግቼ ነበር አሜሪካ ልገባ ማለት ነው። በአሜሪካ ከገባው እኔ ወደ ኢማራት አልመለስም እያልኩ በቃ ራሴን እያማከርኩ ነበረ ማለት ነው። እኛ እዛም ሳልደርስ ነው ይሄ ሁሉም መመካከር ራሴን የጀመርኩት። እዛም አልደረስኩም፣ መሄድም አልተቻለም። እነሱም ደግሞ የሰውየውና የሰውየው አባት እነሱም ደግሞ ልጃችን ብቻ ትተናንድም ብሎ እኔን አስቀሩትን ነው የሄዱት ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ አቆማለሁ። አሁን እሷ ጥያቄ ልጠይቃትና እንደምትመልሰኝ ተስፋ አድርጋለሁ ማለት ነው። ዛሬ ስቱዲዮ ውስጥ የተገኘችው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ሳይሆን የሌላ አገር ሰው ናት ማለት ነው። ኢንዶኔሲያ የሚባል አገር ውስጥ እሷም ለስራ ነው መጣች፣ እኔም ለስራ ነው መጣሁትና አሁን እዚህ ጋር ተገናኝተናል። እሷ ምን እንደምትል እጠይቃታለሁ ማለት ነው። በትዕግስት ጠብቁ። በትዕግስት ማፊ ሰላም አለይኩም ዋቲ ወአለይኩም ሰላም كيف حالك واتي الحمد لله انا طيبه انت طيبه واتي انت وين بلدك اندونيسيا كم سنه انت اجت هون اماراتي 1 سنه ونص 1 سنه ونص سنه ونص انت 2 سنه سويت كونترا ولا خلاص كونترا خلاص في اندونيسيا كونترا خلص انت تروح اندونيسيا سير اندونيسيا اوكي وين انت مدام بعدين تحكي لي لا مدام مدام روحي امريكا سافرت امريكا انت وين تجلسي بعدين تحكي لي في بيت aku مدام انت تروحي اكو مدام اوكي ما في مشكله. اوكي بقول لك ما في مشكله. اوكي انت تخلص كونترا كم شهر بتخلصي؟ نص انا 6 شهر كمان 6 شهر بعد في 6 شهر 6 شهر انا فكر 1 شهر 2 شهر بتخلص بفكر 6 سنة خلاص كو اندونيسيا صح؟ انت مبسوطه من هون ولا مش مبسوطه؟ ان شاء الله مبسوطه. انت مدام زين؟ الحمد لله زين. بابا زين؟ الحمد لله. ليش انت هيك ضيفه؟ ما تاكلي اكل ولا ليش؟ هيك انت تاكل هيك انت بتشرب شاي، ليش هيك انت ضيف زي انا دبه؟ انا ما بدك دبه، انا بدك سكر ما بدك زقيق. ما ليش دبه شويه مش كبير هيك فات، مش هيك شويه وسط. صح. انت بدك شويه بدك بتسوي وزن ولا ما تسوي وزن؟
Mas pitik suwe sawi lesen. Mungkin lawat anak 43 sa. Anak pitik 46 wala 47. عمرك كم سنة؟ هلا ها. 45. هلا 45. ما شاء الله عليك، انت بتبين صغير. مزبوط. شوفي لاتين. شوفي هيك اثيوبيا 44 43 45 46 ما يطلعوا ولا بلد. هذا كبير. قعد ببيت. ايه كبير. بعدين ما في اجوا اماراتي. بعدين خلاص بيجيب بيبي، بيجلسوا مع بيبي، بيجلسوا مع جوزة، بيسووا اكل خلاص. Indonesia umri 50 bisa يستقل في ماليزيا سعودية هونغ كونغ تايوان في الإمارات هنا في كتير. هذه إسا 5 سنة عمرك تيجي بتشتغلي؟ 50 سنة bisa. اوكي. هذا انا عمرة صغيرة اجت من هون. عمرة صغيرة 20 23 مش 20. انا اول راحت لبنان بعدين بيته. انا راحت اول ما في مشكلة. انا راحت لبنان راحت انا باسبورة إسا 24 اول 24 25 26 ما اتوكي باسبورت اثيوبيا. بعدين انا عمرة 17 18. انا شو قال لي 26 عمرة. هذا باسبورت انا 26. عمرة شو عمرة انا 17 18 عشان ما في كبير. مشان ما في كبير بس وبدك كتب باسبور بكذب بكتب باسبور صح. Indonesia memang ya. اوكي. أنا 45 باسبور اسم 40. باسبورت اتوكي انت عمرة 14 ولا عمرة كم؟ 40. 14 عمرة. اوكي. ما اجوا انت الصغيرة. شوفي هذا 15 17 20 23 24 هيك ما اجوا من اندونيسيا من دبي ما يشتغلوا ما اجوا ما يخلوا بريسيدنت. ما بيتي kayak misal umri 20 21 ya استقل في هونغ كونغ. ما في عشان إجوا. هنا في كتير فلوس هونغ كونغ. اوكي. هنا استقل 3 شهر هنا 1 شهر يعني فلوسنا فلوس زيادة. فلوس زيادة. ليش ما راحت انت على زيادة شغل؟ خلاص bisa في عمري خلاص كبير ما في دخل. اوكي. اذا انت عمرك كبير ما يتاكل. صح. اذا عمرك صغير بتروحي. Sahina mungkin 20 ma 13 Hong Kong oke. ما مشكلة. Biji Hong Kong bisa 30 40 lah kalas. ما في فوت تفي. ما في بوتي tadi. ما شاء الله يا واتي. بعدين خلاص انت خمس عمرك ما في مشكلة تيجي بتشتغل إذا انت قوية. إذا انت تعبانة. خلاص نروح إندونيسيا بس ما بيبي ما تجوزي. انت كان في بيبي؟ 3 بيبي. واحد كبير. واحد كبير. تجوزت. تجوز. ما شاء الله واتي. ما شاء الله عليك. انت تسوي جوز؟ أنا إن شاء الله قوي واحد فيديو نسوي.